Kumana na hathara ya uthukangia wa indo hindi ya mururungano wa muthi wa gatatu kiumia giki wa mbeu njithi, atongoria mathiete na mbere gukumithia ciiko njuru iria ciatabanirio muthenya ucio. Duka imekufanya nini ndio ufanye maandamano alafu uende ukarobu duka ya mtu? Imekufanyia nini? Huyo mtu amekufanyia nini? Ukipatana na mzee barabarani unaanza kumpiga mateke na unasema maandamano. Watu wamekufanyia nini? Akiaria mwena wa Gicugu hindi ya mucemanio na maabitha a wathani wa matura, ateithĩrĩria arigitani matura-ini hamwe na muingi, mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Mary Muthoni ni akomithitie ciiko njuru iria ciatabanirio muthi ucio, makiria uthukangia wa biacara ciene hamwe na gutharikirwo kwa indo cia thirikari. Hii maendeleo ya kubomoa tuachane nayo kabisa. Kama ni ya kubomoa tuachane nayo kabisa, si ndio? Tondorewe ukinibomolea, ukibomoa ile barabara, na ni ile barabara tunaomba pia tuendelee, niguto tubote gwekera nginya musibi. Sasa tukiharibu ile tuko nayo, hata tutapewa hiyo ingine. Muthoni ugite gutire Mukenya wagirire kuurwo ni indo ciake ona guthukangia indo cia muingi na iria ithondeketwo na igoti ria Kenya. Tushikane sisi wote. Kama ni huyo mmoja mwizi mwenye anaenda kwa barabara kuandamana na pia anakuja kuiba kanisani, basi tutaenda kuombea huko kwao. Muthoni agikomithia uteti uria urathie na mbere bururi-ini, oritie muingi wa Kirinyaga kunyita mbaru thirikari ya President William Ruto, akiuga thiete na mbere na kurehe tabarĩra cia uthii wa na mbere gicigo-ini giki. And I want to ask the church to join hands with the community leaders so that we are able to speak to the hearts of the people, and we will not be we won't see the kind of destruction that we saw the other day. Andu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi.